Ako vam, ne daj Bože, zaškripe gume, tu je vulkanizerska radnja Autocentar Pavlović. U ulici Drage Vukovića Korčagina 226, naselje Zvečka 11511 u Obrenovcu. Najkvalitetnije i najjeftinije vulkanizerske usluge. Ako ne verujete meni, poslušajte majstora Zorana Pavlovića. Ja se zovem Zoran Pavlović, inače sam po zanimanju vulkanizer, profesionalni vulkanizer, radim ovaj posao preko 28 godina. Iskustvo sam stekao najviše u Beogradu, u firmi Beogumi na Čukarici. Otvorio sam servis pre 2 godine u Zvečkoj, ulici Drage Vukovića Korčagina, broj 226. Moje radno vreme vam je od 7 do 8 sati, svaki dan subota, nedelja. Radimo i tokom praznika, isto radno vreme. Radimo sve vrste usluga što se tiče putničkog i poluteretnog programa, znači montaža, demontaža, balansiranje, skidanje, nameštanje, sve do 24 cola. Ukoliko vam, ne daj Bože, pukne guma na Šabačkom ili Valjevskom putu u blizini Obrenovca, ne ustručavajte se da pozovete Zorana Pavlovića u bilo koje doba dana ili noći. Moj broj telefona je 060-6363-020, znači možda me pozovete svakog dana i po potrebi ako vam treba usluga i noću. Mogu da izađem u susret svakoj mušteriji i na teren tu u okolini Obrenovca. Vulkanizerska radnja Autocentar Pavlović. Telefon 060 6363 020. Šornik ga palio, šornik.